Semuanya jangan lupa di like, comment, dan subscribe, dan dibunyikan juga loncengnya di YouTube Bali Terkini karena di sana bakalan banyak ada video tentang seni, tradisi, dan budaya Bali. Terima kasih. Ya pernah geng di sana. Ambil bro. Cewek aneh demen balik kosong ini. Kan gandeng sampai cepet. Kenyam dah beli. Pimoi, balik. Musuh. Anjay. Hey, Wandi. Boleh mau. Oh, kan ambil.
Siap. Con langsung. Nak langsung. Con up, nak langsung. Balik. Balik yang tadi. Yang sing nang keluar. Gambar. Gol nih. Kaan. Hey, Akit kan tanam apa?
Gisi reot kayaknya reot. Yes.
Aing penaging nawak di tiang perangga di tiang sareng sami sedulur tiang matur lugarayang di tiang ngaduran pangastung karo pangamat. Om Swastiastu. Linggih dan jero mangku sane dahak sucian di tiang kenten taler ratu dadane di tiang sareng sami para angga penonton sani dahak sumayan di tiang. Di tiang saking sangar canging mas wantah ngaturan ayah-ayahan iriki ring kayangan Prajapati mawinan sih bakti di tiang ring ajeng sesunan sani menyerki. Dan wenten mana di tiang maju-maju mah dan wenten mana di tiang nasikin segara dan wenten mana di tiang ngaku dikeni borire tiang kaulo ide batara sani melingi hari kiring kayangan Prajapati di tiang saking Banyarwani Keramitan wastan di tiang kapuk makin mesado ajeng ring semeton di tiang sarang sami sane ngawikanin inek lelintihan ngih dados niko pintonin dados sane kok dados pintonin yenten seneng nonton celarang dados budal di tiang dan memaksa mawinan iraga sewakti sareng sami semedon di tiang ngajagan nemadan seni tradisi yenten idadani sani ngajagan sira malih semedon di tiang sarang sami sani jagi ngajagan kenten dalan mubading semedon sarang sami jagi ane ngaiwuk seni budaya Bali ini yenten kayon nonton celorang durusan budal mirip ngenih ngelah reramo ngelah nak tuang ngenih sing jani ben pidang niki tiang kapuk dan jelakar misi waktu dan misi wates ben pidang aja dan ngidang ngamah ngatak ngamah aja ini bat otang wakin nih kapuk amah bija lagi dur pemune pedang lemah kapuk sim kiri yen yakti semedon di tiang sareng sami nindihin sejeroning sastra pengliaan bon meli keturunan bon melajah kadirasa boleh penugrahan ring yang betari ring kayangan dalam Prajapati man penugrahan je yen sampun singsal perjalanan dedane ngiwo kegelaran dedane tiang tan kiri ring dijayo urusan lihat sejebak adat kota niki wenten amuh di dadane niki saking penaruhan ring keramitan riki ring tekirin di tiang damuh di dadane saking perean cien pilih dados dan kayu watangan tiang tukang unang amah lihat pasan tekedang lihat di Subamyo tekedang lihat di Tua Ilang tekedang lihat di Wonosaro Wonosari sejebak adat kota nejani pang tanirdon pang sing munyi geliu tok-tokan dan makin ben-ben aja rodak di tiang kekeramitan rodak keperian Riki damuh duer saking penaruhan dulus di tiang dan kiri Ayo, sebelum tiang sarang sami, wantah hasapunika di tiang presida ngaturan presida mapahan di daging celonarang ing dane mangkin. Yen minap wenten di tiang iwang matur, minap iwang di tiang melaksana di tiang nunas geng resnampura.
Ditiang saking sangat canggih mas wantah subakti ring susunan mlingiriki ngaturan ayayan pecelawan alangan. Bina kawasani ngatur ditiang sinap ditiang ngatur parama santi. Om santi 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 om. Yuk. Sampai jumpa di next video. Bali terkini. Bye.